Ассалому алайкум, дӯстони азиз, хуш омадед ба канали мо. Инҷа Нилуфар саҳари рӯз кати китобу дафтарошо гирифта А, Б, В гуфташте. Саҳар кати рости гап, дӯстони азиз, беҳад сарум дард кардак. Хостам каме дам гирам ки неки намешад рӯзи выходной кӯдако кати. Амахал телевизор тамошо кардаште. Бозор чӣ мерен? من نگفتم که بازار میره. دوستان عزیز من اینجا کرما کردم. چه خیلی که میبینید آبش لب بلاب شده. دینه وابشه آب نداشته. اینش گیرم. چه خیلی که میبینید دوستان عزیز آبش متنیه برای اون که آبی که دستتلچه بود پیشترک و کرما آبش بوده. هم خیلی با مزه شده بود دوستانی عزیز باور کنید بهت با مزه شده بود. برای همین تست تمام شده بعد آبی هوایی گرفتم تا اینجا دیتا شوهرم یا برای دیتا کرم آوردگی بودن. هوای آبشو گرفتم استیده جونم خیلی هوای آبشو گرفتم و اینش ریختم که تا که وای شود رنگی هوای باری با مزه شود. هم خیلی تست دیدن در کار که تا که بیزیب نشود. من دوستانی عزیز یک проверка کنیم شد. وای نه خیلی که میبینین аппетитный мегел тайёр шудаги несте. ин ман тезак андохтаги ҳамаша болошда мемонем шаид он ҳафта истад. вай неудобно як дасткати. инҷада дӯстони азиз пештарашай мана чӣ хеле ки мебинен тамом охираш дагеаст. барои ҳамин неки ман ҳозир як кусокашо чашидам лекин беҳад бамазза будак. намедонам вай тайёр шудаги бошад як рӯзи тайёр мешавад. дӯстони азиз хонаи мо тихи част бинед муддати 1 соата ҳаво чихе гирифтак. берун ҳаво хунук шуда ба фикрам ҳама кору бор кати. ман ҳама коро кардаги як сиёвуш хобай тамом. имрӯз дарозхонада бекор мо пагоҳ кору бор сар мешад. ба уборка кунӣ пилисос кунӣ. имрӯз ягон чи напухтам ягон чи тайёр накардам. ҳама чи буд авқот низ будак ширинӣ низ буд хонада. барои ҳамин ҳозир мерам комментарияҳоя мехонам ва комментариҳода як-якта ҷавоб медиҳам. дӯстони азиз чӣ хеле ки мебинен хонаҳо ромӣ аст. на очам омада будам бо бари кӯдако як пачкаи хеле қанд овардан. як пачка пур аллакай чӣ хеле ки мебинен ним шудан. пеши момо шуда чӣ хеле ки хоҳанд чанд қай хоҳанд мехӯранд. ва инҷода бо ками дига чакка овардан. барои вай чака намак карда мондан даст. ин қандои баландида монам ки дига кӯдако набинанд. ҳамин кати на бо магазин рафтан. ин қандо кати сер наштан бо магазин рафтан. ча шӯрбое мондам ки шӯрбо гарм шуд кӯдако датиям. ҳозир мехоҳам хамири блинчика тайёр кунам. бисёриҳо навистиянд ки апай Нилуфар рецепти блинчика гӯянд. дӯстони азиз ман ҳамин ҳар дафъае ки блинчики тайёр кунам рецепташа мегӯям лекин бо бисёриҳо мепурсанд. ва боз яке аз тамошобинон вая пурсидан чӣ мегӯянд ша пилисоса пурсидан ки шумо мешӯен контейнерша ё ки не. ман ин контейнерша ҳар дафъае ки пилисос кунам мешумша тез тоза карда мемонамша ва филтри ҳамин пилисос мана ҳаминай дӯстони азиз. мана диден дарунаш кафтар чанг дора. ман ҳамин 2 бор пилисос мекунам. баъд мебарам ҳамаша мешум полнисти мачалкаи даруниша ин мачалкаи даруниша гирифта мешад. баъд қоқ мекунам шаю баъд пилисос мекунам. як бор 2 бор пилисос мекунам мешум қоқ мекунам ша. инаша қариб ки ҳар дафъа ё ки ягон вақт мешавад ки масалан вай 2 бор пилисос мекунам. вақте ки филтрша шудам баъд мешум контейнерша умуман гире тез мешум тозаш мекунам. каён вақте ки пилисоса мешум тоза мекунам ша
нағз хушрӯ ҳамхел сахт пилисоз мекунад. Агар ками дидам ки камтар сист пилисоз мекунад, значит фильтраш чиркин шудаги астае. Барои ҳамин тез пилисоз мешум. Ва инҷа бинин кӯдако чӣ кор кардиян. Имрӯз бозӣ карда хай ҳеҷ гап не. жалюзиё гузаронам. Ман гирем пагоҳ баъд вай мекунем. Пагоҳ ҳамроҳ уборка мекунем, пилисоз мекунем, тоза озодагӣ мекунем гӯем. имрӯз камтар маззам нашуда гӯем. имрӯз камтар тамбал шудам. барои ҳамин ҳеҷ кор накардем. ҳозир билинчик мепазем, кӯдакои сарашонам мешум, дроварда мехобонам шумо. берун торик шуда, очам нав рафтестан, барое ки дер омадан, соат 4 буд, қариб ки баъд омадан, 4:30 буд ҳатто даже омадан. очам дӯстони азиз, чӣ хеле ки мебинем тайёрӣ ба пухтупази билинчик. дар инҷо 2 дона тухм меандозем. озӣ она нигоҳ куҷонуна ба хамири билинчика кунам мера. каме шакар меандозем. ман он қадар ширин намекунам, барои он ки субҳонада бо вай мехӯрем. варенье катием, хеле чизо кати мехӯрем, барои ҳамин иқа ширини бад намекунам. ва боз каме дигар намак меандозем. каме дигар сода меандозем. во хоҳем разрихли сил андозем, хоҳем сода андозем. ва шир бисёр не каме шир меандозему омехта мекунем. ва чӣ хеле ки мебинем ман ордаша аллакай андохтам. барои чӣ ман камтар вай меандозам, шир меандозам тамом, то ки аввал манами камтар шир ва ордро омехта кунем. хуб намихел омехта мекунем, ғафс мешад ва дар ин вақт баъд камочки намешад. чӣ хеле бисёриҳо наистанд ки мо мекунем дар наш қулла мешад. вақте ки хамирро каме ғафс мекунем, баъдам ки кам кам шира меандозем, камочки намешавад. агар ки масалан миксер кати занен, хеле чизо кати занен, агар масалан ҳамаи шира андозену миксер кати лат занен, агар ихел ҳолада камочки намешавад. лекин агар ки масалан венчи кати ё ки вилка кати кунен, агар камочки мешавад. ана михел дӯстони азиз, чӣ хеле ки мебинем мана ранги қаймоқ, сметана бар ин ғафсиш мешавад ва ягон камочки неста. акнун мондаги ширро ҳамаша меандозем. ва дӯстони азиз, бо ман каме дигар оби ҷӯш яъне кипиток меандозам шаб, бисёр не камтар. тез тез омехта мекунем ки то ки вақте ки оби ҷӯша мерезем, билинчикои мо хамирош напазад. ала мехел ғафси билинчико ҳам хел мешавад. ва ҳозир ҳатман бо равған меандозем. ана равғанашо низ андохтем, акнун омехта мекунем хуб. манҷа як кукурузи калона гирифтем, кошки хранша. барои чӣ гирифтиянша имрея? аввал вай ай қоғазиш кушо ҷонуна, барои ани мимошинча. ман интақа билинчик сухт нилуфар. хабинет давинак. манҷа билинчик тайёр кардистам. худат кушо. мана дӯстони азиз, ягон чиз, ягон намедонам ин 50 дирам бошад, чанд сум бошад бозорда. аммо инҷода билинчика вай пухтастам.
دوستانی عزیز خیلی که میبینین من بلینچکوی هموشه تیار کرده. من همه خلشتن به حد خوشرو شدگی هستن، نقش شدگی هستن. یک گلشتک بود چون هر وقت فقط میگم که کم میکنم تمام. اینه که با هم خیلی بسیار میشد. حتی شیر 1 لیتر نبود، نیم لیتر بود تمام. اینه که با هم خیلی بسیار شد. و دوستانی عزیز اون بسیار از تماشابینان می نویسند که ما میکنیم میچسبن نمیشد میدارن وقتی چاپا کردن. چه بگم سیکرت نیو پیش مثلا همین بلینچکا تیار کردن همین ریسپتش ده مثلا شما یکم بار اگر تیار کرده باشین حرکت کنین که مثلا 2 تا تخم اندازین یا که 3 تا تخم هم شود اگر اندازین و خمیرش آنقدر سستی بد نکنین، کمتر غفص تر کنین، رنگی کیفیر برای غفص باشد. بعد وای بلینچک شما نمیچسبد و وای نمیشد نمیدارد گویم. برای همین خاطر بعد وقتی که الکای یاد گرفتین بعد میتونین که مثلا سویقتر کنین شوی و 2 دانه تخم هم اندازین میشد. من همه وقت 2 تا تخم می اندازم و چخل گم ایدئال نمیشد همین خمیرش. 1 تا دست کتی گویم من میکنم. من فقط من همین لپت کچکتی هم خیلی میگیرم چپا میکنم تمام میریزم با هم خیلی میگیرم چپا میکنم تمام و پشه نمیچسبه. من دستم کتی چپا نمیکنم فقط همین لپت کچکتی میکنم. انم خیلی دوستان عزیز هالمون فایروت کردیسه من روم نیلوفر ببینم بعد برابر من گپ زدیسه رفته سراشو نشستن در کار من گویم کارما شوم با میگویم تو نه